Nijang Karbiang long arlo dongkamukam rong sopia long kedo Greater Dongkamukam Press Club atumpen kedamtang jakhong ni phai thongke barni Kolonga irrigation along misen pen je thanchimum amai kang nipon GDPC mate Greater Dongkamukam Press Club pen amai kang nipon along GDPC amai phu Livingstone Bay pen mai chari ponsi mai pangcheng podlo labangso kache thana mai along GDPC abidisar Kathe Joysing terang si imhanse Mohan Pator British Ronghang atumpen danglok Pherangke klembang atumpen chetong ponsi kache thana mai RD chepadopon Greater Dongkamukam Press Club pen bangso kache thana mai long Pherangke klembang atum pen cheklo jon trokang bong ki klem ki dama puthak la pen birta ki rib dona puthak chethan padopon kache thana mai hut Pherangke asai ki klem along kupi ko son asai si ki klem ki dam pon 90 ma pu puthak abarim a Pherangke mati GDPC abidisar Kathe Joysing terang pen ki than polaram the arju ponsinang Hema chubo che son si ajut age aje ngelo laga itu press longka itu Pherangke kunta keklen ke dam aju anar lo ajut age aje ngelo itu sang na lang to hormo lo laga itu ke sang ya pos ajut ta ini ami tin hale pu la helo itu medir potoman kanta itu ma mobile ke silent ki nang ne switch off nang Baik kan ya orang ko pada dia nak ajo ji lo ko ma Pherangke ba no sung sung ko na ini तो कोपिना एक्सीडेंट हो रखो कोने लेकिन इसमें मालते मोबाइल के आजू हमार वो जेल में रोक होते हैं ना बात तब स्विच के ऑफ तंग हो साइलेंट की तंग हो इना फ्लाइट मोड तंग हो तो हम लोग के इतने लोगों के आगे से अवधान को के अब मोबाइल ऑप्शन दो जेटा इतने लोगों के लासो ऑप्शन मांगे इतने लोगों का ऑप्शन है Dongkamukam pen wiki be Karbing long live